पाउचे युमफम मरुब पाउ खराब दे तौजरी रेबिस पॉजिटिव हुई थेंगनरे हौखिबा सही लिसिंग अनि कुन की डिसेंबर कुन मथोइदा हबुम मरक माइस्ताम लेकाइद रेबिस ओइगरी आइना चिंगनाबा लायोंगना हुई अमा लैखिदबा अदुकी सैंपल टेस्ट तौखिबगे रिपोर्ट लाकपदा रेबिस पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे हाइरे फ्रेसना फंगबा पाउ असिकी मतुंग इन्ना रेबिसना मरम ओइदुन लैखिदबा हुई असी रोड व्हीलर ने हाइरे हौखिबा सही लिसिंग अनि कुन की डिसेंबर कुनदा मियोइ अमगी येथंगबा पाम्बोमदा हुई असिना चिक्लोरबा तुंगदा मथकी नुमित डिसेंबर कुन मथोइदा हुई असी लैखिदबने हाइरे हुई असी चिंगनंगा ओइबा मोंगदा लैखिदबा असिना मरम ओइदुना डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी दा पोस्टमार्टम तौरबा मतुंगदा ब्रेन की सरुक खरा लौदुना रेबिस टेस्ट तौनरबा बेंगलोर सैंपल थाखिबने टेस्ट अदुकी रिजल्ट ngasi lakpada hui edu rabies positive oiramba thengnakhibani aire manipur da rabies positive oiduna hui siba yorokpa asiki yenglaga pamdaba thodok thoktanaba state veterinary department ga khusamnaduna matam gi oina chathaduna lakpa hui da tika thabagi thabak lepa hena kanchina sangchilagani haina manipur dog lovers club na phangdoragle hiram asigi matang state veterinary department gi masin chatpa misaka mana pause asida phangdorakpa gi matung ina स्टेट असिदा रेबिस लाइना असि मतम क्या की ममांगदगी लेरकलबने लाइना असिना मरम ओइदुन हुई हौदोंग अमदि मी फाबो सिगेबगी थौदोक क्या अमा लेखरबने हदक नौना अमुक रेबिस पॉजिटिव ओरप थेंगनरिब असिदा मियामना का हेना मी पाइबगी मुहूर्त युमजुमदा लोइदबा हुई हौदोंग सिंगदा टिका थादोकपियो डिपार्टमेंट की मेकैदगी सु लखोटपम थोप थबक सिंग लखोटबगा लोइनना हुई हौदोंग सिंग पाक्सना टिका थादोकपि थबक पाइखलगने मसिदा मियामना मपुंग फाना सौगटपियो करिगुम्बा हुई हौदोंना चिक पथोकलबसु मतम चाना एंटी रेबिस वैक्सीन कापथोकपियो हाइन मियाम दापिल तौरकले दगालमरोमदा गाड़ी एक्सीडेंट द मियोइ अहुम सिरे इम्फाल ईस्ट अमदि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम अहुम द थोकिबा एक्सीडेंट द मियोइ अहुम सिरे फ्रेस न फंगबा पाउदा ngarang nubidaang pung 8 minute kulrom taba matamda mayang इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पाविटेक लमखाइदा टाटा टिवर अमग मारुति कार अमग थेंजिनबदा कार द लाकपा मियोइ अदु थीना सोकपदगी लेकन बंगमदना सिरे लैखिद्रबा मियोइ अदुगी ममिंग फांदोम इनाउबा सही कुनगा जंखैगे मथोय अपोकपा लैखिद्रबा तोंबा कवे इरोई संपा मय लेकाइदगिने थौदोक अदुगा मरी लेना माइंग इम्फाल पुलिस स्टेशन केस अमरा खटपगा लोइना असिब हकचांग अदु ngasi रिम्स की मोक्ता पोस्टमार्टम तौरगा इमुंग मनुंगी बियोसिंग द खुसनाखरे आइरे अमरोमदा ममांग सही लिसिंग अनि कुनगी अक्टोबर दा नंबोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा चिंगमांग द थोकेबा एक्सीडेंट द सोकपदगी लैकनरकिबा नुपी अमसु मयुमदा ngasi सिरे लैखिद्रबा मियोइ अदुकी ममिंग नाइचो कियो एलाइस किडनो सही यंखै मंगा मापुरैबा लैखिद्रबा सांखु कोम कवे इजुम कैरापतगिने माकी असि भागचांग अदु ngasi रेम्स की मोक्टर पोस्टमार्टम तौरबा मतुंग इमुंग मनुंगी मियोसिन खुसनाखरे आइरे अतोपा थौदोक अमदना ngarang nubidaang pung 3 minute jangkhai mangarom tapa matamda lamlai police station da konba nongada makha lekai gi इम्फाल उखुर लंबी खोंगना चटपा मियोइ अमा सांट्रो कार ना थोंबदा थीना सोकपदगी लेकन बंगमदना सिरे चेनरीबा सांट्रो कार पुलिस ना फारे थौदोक असिदा लैखिद्रबा मियोइ अदुगी ममिंग वाहेंगबम राजेन सिंह अपोपा लैखिद्रबा तोंबी सही यंखै दरुक सुरबा मियोइ असि लमलाई पुलिस स्टेशन कोनबा तेलौदगिने थौदोक अदुगी मतंगदा लमलाई पुलिस स्टेशन केस अमा लखटपगा लोइनना लैखिद्रबा मियोइ अदुगी असि भागचांग अदु ngasi रिम्स की मोकदा पोस्टमार्टम तौरबा मतुंगदा इमुंग मनुंगी मियोसिंग द खुसनाखरे आइरे मारगसिदा नोंथेल पोपोपता एयरपोर्ट मनाकता साखांगदाबा सिंग नोंमई चिंदोलदा मियोइ अहुमदगी सेल अमसुंग सना लाखरे सिक्योरिटी की अकनबा सेक्शन थरोंग लखुतुना लैरिबा इम्फाल की एयरपोर्ट लंबीदा नोंथेल पोपोपता ngasi मसाना मसाबु पुलिस नि हाइना मसक ताकजबा मियोइ मरिना नोंमई चिंदोलदा तमिल मसा अहुमदगी सेल अमसुंग सना लाखरे थौदोगसि ngasi नोंथेल पुंग अमरोम तारकपदा सिंजमई पुलिस स्टेशन कोनबा बीर टिकन ट्रांजिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरमदाई तिदिम लंबी थोकेबने तमिल मसा अहुम अदु मोरेदगी इको बेन अमदा लाकपने मखोय अहुंगी मनुंगदा अमा चेन्नई द चटखरगा अतोपा अनिना अमुक मोरेदा हनकिदना पथावरंग तौरगा लाखिबने पुलिस दगी फंगबा पाउना हाई तमिल मसा अहुम अदुगी मनुंगदा अमना नुपाने अमना अदुगा अनिना नुपीने साखंगदपा नोंगै पाइबसिंग अदुना मखोयबो नोंगै चिंगतोन द लंबी द खामनखे मखोय मसाना मसाबो पुलिस पर्सनल सिंगनी मोरेदगी लोना यादबा पोट खरा पोखरे हाइबा पाउ फंगबदगी नखोयबो तानरपने हाइदुना थाजहनखे मखोयना भेन अदु चेक तौबगा लोइना पैसेंजर ओइना लाखिबा तमिल मचा अहुम अदुगी मसादा यावबा सना लुपा सिंग लौथोकलगा थमनखे तुंगदा मखोयना सना लुपा अमसुंग सेल लौरगा चटखिबनी आइरे
Paoda Makatana Hai Sakhangdaba Nungaiba Mioi Adugi Manungda Anina Nupani Aduga Atupa Amana Nupini Makoi number Tadaba Silver Masugi Altro car Amadala Kibane Hariba car Adu Lilong Dagi Inarapa Uki Aina Tabel Masa Humgi Manungda Amana Police the Pongtogi Makoi Hongi Manungda Amakak no Masa Amapai Makoi Tasing na Police La Natrakana Lutau Bakambur Aiba Tizin Bahukre Sanabagi Pau Amada Ronaldo amasung Ramsena Sankiba goal singi matengna Juventus mai pakantuna Table mari subada haigatkhre Italy makok thongba football league tournament seri A ki ngasi chana ki league match amada Portugal gi Cristiano Ronaldo amasung Welsman Aaron Ramsena sankiba goal singi matengna Juventus na sasau globo goal amada mai thiba piramlaga Table gi mari suba position ta haigat pangamkhre Tournament asigi mamang season ki champion Juventus na yumbu oiduna sasaula ka sanakiba league match asi Europe padagi Yamna lamba manaraki badagi ahanba half ki sanaba loisin kiba phawada timani ki mekadagi goal account hangdo pangam nakide maragasi da covid vaccine kapagi matang da prime minister na chief minister singa wa khanakre January taraga tarukta Manipur ki center tarada covid ki vaccine kappa Houragani January taraga taruktagi haugadoriba COVID-19 vaccination ki program asiki matangda Prime Minister Narendra Modi na State Singi Chief Minister ga review meeting pangthokre January taraga taruktagi haugadoriba COVID vaccination asiki ahuba Nungaitab Manipur ki oina center tarada hida kappa haudokani Malim gi ona khwaidagi chawba vaccination program omo oigadoriba COVID vaccination asiki matangda pangthokpa mifam aduda Prime Minister Narendra Modi na hai India da saba COVID vaccine makal ani Covaxin amade Covishield asi emergency ki oina sinanab ayaba pikhiba laikre Vaccination program asigi matangda Prime Minister na hai vaccination asida ahan poina corona worry sing da kudang chaba pikani amadi matung tarakpada frontline workers sing na makha samthagani ahan batangka ki hida kap kadoriba asida health workers sing sanitation worker atai frontline workers sing defense force sing police amadi paramilitary force sing su yaugani aina Prime Minister na Chief Minister sing da phongdokhe ahan bigo oina vaccine asi ayaba pikraba matungda vaccine mari amasu auzik process tawre ani suba tangkak tadi vaccine hena puthok lagani aibigi thajaba lei aina Prime Minister na phongdokhe amaromda chathagadoriba COVID-19 vaccination asigi ahuba numit January taraga tarukta Manipur gi oina center tarada hida kapkane center sing adude RIMS Jenims Sisa Hospital District Hospital sing Bisnupur Sosanpur Thaubal Chandel Ukhrul Senapati amade Tamenglongda vaccination tawgani Mathangi numitagi di district sing dalaiba district hospital sing sub district hospital sing CIC sing PIC sing UIC sing de hida kapagi thabak sing asi chathagani haire fresh na phangba pauna hai haujuk phawada Manipur gi oina ahanba tangkak de hida kappa da yaugadaba healthcare worker sing asa worker sing anganwadi worker amade helper sing apun pama sing punna lising ni phumdoi sumna omraga humdoi coin portal da upload tawkhre Hayeng Paoda punna ahan patangkak hida kap kadaba migi upload tawbagi aroiba numit oiri aire Pawasin ai state asida hojik punna laingak ke facility sama kontraga nipan amade private healthcare facility sama kusupna nipan punna healthcare facility sanini fuga taruk laire loinana cold chain point sama kun taruk ta hidak sing adu store tawgane hidak posin puthok posin tawna daba vaccine ben taraga ni thoisu thawrang tawduna laire Pawasin makatana hai han round ki vaccination asida Nongmada Mioi chama khaktamak hidak kakpani aire Manipur gi oina karamba hidak sinagadagi aiba chapchana aiba ngamdri adubo sinaba yabagi ayaba phanglaba Covishield natragana Covaxin ani asigi manungda ama natraga animak sinaba yabagi ayaba phanglaba yai aire Dagala maromda Impal amasung Jiribam police station na crore amarom gi heroin bare Impal police station ki osin rising bat team na lupa crore amarom gi oigadaba heroin number 4 kg amarom tha asigi mapan gi Nungtil gi pung amarom taba matamda phaba ngamkhre Pawasin ai agak napa pau ama phangbadagi Impal police station gi osin rising ba team na North AO sida lumdona lairingeda lilong dagi Guwahati tamna chatki kada patata truck khamlaga thiba humba thap chathabada truck adugi body gi mathak thangba sarukta sapon keb sama supna mangada hapa heroin number 4 kg amarom lotlaga purak pathengna badagi truck adugi driver amadi truck aduga konana phare Amrom the Jiribam District Police ta sahi sudri Nupimacha ama Mioi truck brown sugar gram sama kungat konana foreigner check post ki karang nungtin pung omlom taba matamda phare Pawasin ai ngarang nungtil gi pungpam asida Jiribam lom dagi Assam lom da changlaba thoraki ba auto rickshaw
MN06SJ0044 ama jiribam de leiba foreigner check post khamlaga check tawkhe auto rickshaw aduda tonglakpa sahi sudriba nupi macha ama yorambadage nupi police anina check tawfamda posilaga check tawbada sapon cap tarada haplaga Finungda Lotlaga Puramba thengnabadage mahakpo phakibane aroibada content sing asige maru iba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri popnam popathaga chari channel asena domda kanarbadi subscribe to bitribesana subscribe to birmo loinana like and share to basu kabi ganu punambakpo amakahna thaga chari